Om Swastiastu semeton sami. Karena kemarin banyaknya yang request cara pembuatan cing kacang dawo dan sambal embo, nah sani mungkin Titiang akan membagikan tutorial cara membuatnya. Ngiring sareng-sareng Aryani. Nah sani ke pertama panaskan air dumun di semeton. Nah sambil ngantos ya neng rodok, sani mungkin ngiring potong-potong dumun kacang dawo nih semeton. Nah niki potongannya cukup dibagi dua seperti niki nggih. Lanjut yang sampun usan motong dicuci bersih nggih semeton. Nah niki ya ini sampun ngerodok, mungkin tinggal celempung. Nah tambahin uyah abadi. Lanjut ngai baso dumun semeton. Nah siapin kesuno, cukuh, kunyit, jangan uyah abadi. Terus cantok basane. Uyah penyantok aneh pangkat dek semeton. Nah niki basane sampun dek semeton. Lanjut karya santan. Laman pangsing tuyung niki dados sangge santan bejadi semeton. Cuma yen ngangge santan ngai sekadi niki aroma dan rasanya lebih segar semeton. Nah niki tinggal dibejek-bejek, terus dibejek-bejek pangkati pesu santane. Nah yen sampun tinggal disaring semeton. Nah niki santannya ampun jadi, makin lanjut dimasak. Nah niki kacang panjangnya sampun lebeng, dados masih agak gebuhan sesuai selera. Nah makin niki tinggal tiriskan genahang ring wadah. Terus makin lanjut tumis baseni. Tambahin minyak akide, cekleka kompore, ulang basani. Aduk pangkat merata. Nah terus dakin coba ingetang masuk semeton. Tambahin dan jangan ulam. Aduk. Ulang santan nih. Aduk. Uyah mico bubuk masako masuk. Terus aduk. Nah pun lagi lebang dari cip malu bede. Pas semeton. Nah makin bumbunya niki tinggal disajikan. Lanjut makin karya sambal bumbu. Op tipis-tipis kesunane. Lanjut op tipis-tipis bawang nih. Nah terakhir tambahin tabio sesuai selera. Nah sampun semeton, makin tinggal digoreng. Panasin lengis nih. Pulang bawang kesuno. Kripisin uyah abadi. Aduk. Tambahin seru abadi. Masako micin masuk. Aduk. Terus makin pulang tabio nih. Mati yang kompor nih. Terus aduan bedi. Nah niki sampun lebang semeton. Tinggal siapin di wadah. Tuduhan kayak lengis nih. Aromanya semeton. Mantap. Makin lanjut sibak kacang daun nih bagi dua sekadi niki. Terus yang sampun sambil mesibak, makin tinggal disajikan. Ambil kacang secukupnya. Tambahin bumbu niki sesuai selera. Terus campur jak sambal embo niki semeton. Lebihin nyengin sambal embo pangnya jana. Nah yen sampun tinggal diaduk-aduk, bejek. Terus terusin asam lemo abadi. Aduk pangkati merata basane. Nah niki sampun peragat, makin tinggal disajikan. Bih jan gati niki semeton, konden ngajeng subuk gelak-gelak. Nah terakhir niki kripisin embo megoreng. Tambah tabio bedik pangnya jegegan. Nah niki sampun jadi semeton, makin tinggal dicoba niki ngiring majengan dumun semeton. Niki tiang sengaja jambalin nggih, dijambal enak, dikasih nasi juga enak nggih semeton. Pas banget niki semeton. Kalaupun ndak diisi nasi, kalau teman-teman mau diet, sudah enak sekali niki semeton nggih. Kalau niki angin lauk, kasih nasi anget, ditambah kerupuka. Pas banget niki semeton. Ngiring semeton majengan dumun. Niki plecing kacang dawo jangan gati semeton. Niki semeton banyain bawang goreng sama cabe niki nggih. Jangan gati niki semeton. Sekian dumun guys semeton, semoga bermanfaat. Yang mau lanjut makan dumun, kirang langkung ampurayang. Suksema.